Ona biawa teten bum thalhe mai run dalun ngala somte a receive thani pega long ball goal is Fiji avaluta capture sera khel turin kuchole thidone Banat shot out petra keeper save thate ten try le ngala save le Banat pet down line Banat ludang chat thei lawa pega long ball so ten Johnson ei avat lo mem an vel lo kar out peda edian second ball atan edian goal nal zet mayaron khunga kanin mar shuaina goal Under 14 KZFA Academy kon puile 442 Football Academy ten khel don monom don khop mai referee san nun lima ani KZFA Academy ten khel bulantan dona bultang tot thengin hiloin pui hiloin sakle donia mate te lama bola kala ma zolten go umsi goal kick ani pekan pe chok dona pek he defending lamba hian thazing mi ani Tetia sanale tete kaloin chosi lama khanin rinoma pekan ava pet chawiwa rinman reset le phonoma tete nena ediaron langa ma zolte sir lama ma zolte na kal luipuya across keeper bena line ring mana Fabian Ami Fulton pick up free kick Bernard no head chok thyo pick a hele ngala edia pet tour aron kloa follow ni kha 37 puya aron tangkai khom ma Fabiana join Edia receive thakop maya sobte tan pingala bol lomar pega tlar nuwa lo tangkaya mun hima da chuwa mai kha thani pin thak khop mai kheldan pega defender tra tak tak te enom nual tomato na hianin puilin lung na ngalelom chutingin position tina hianin player tra tak tak an ron ni choudon en taima phochon Banatan ron daluda pega slide chungin line roll tha somte Banata edia le somte te noma edia nan trya lo malama somte lo box ya kai men lia de win ka ria pega long ball pingala KZFA lampingin ball and reset le phota rinoma
Francis Francis yang reset le phoda pe kan hala pe kan malama rinomatan Puya striker number 37 Puya from Siam Liana confito ke namana pe chuang hala peka sopten ba bona viwa teten bum thalhe mai rundalun ngala somte a receive thani aba uyom ve teule to kill la banga Bernard malama puya na venga puya Bernard ron chop lu ta ma ron chu chana le te puyan ape kan saya ni pe ben choina so Bernard cross abar hombe benan khoi zo mana somte van nang ching le hal somte petra ma zolte sota akara rom petra ri mai Inrinni sai Inrinni striker so Puya tibe top mayang striker min ko theng ele chu Francis da thaviwa somte tan rondalu thakop mai te ten pega chang ngat KZFA striker number 57 so Puya kaloti ni lawa road fella zo kani chana na kewa Francis te Puya te keeper bena aman lawa aman thei lo me lo chelo ma zolta na la tha pe kan nen van fight ma khai ma pui ve safe man somte na pet mana keeper lo safe man boka go election munom deu mani chanan malaman pinghala rinoman he na ball tha Francis na pe rinoman reset le pota mate ten malama pinghala road fela rinoma KZFA corner rinoma aduan pet chia lo deu ni pinghal thun me a te tla na thak dinglam tring velama somte edi teten lamhan tlat mai kabian join edi banat sorry hilang lawen pal dalu le hala aba wiem somten banata anh liam lát mai banat chu physio valuta kap sera khel turin thuchole theido ne main khel to te ke sala hen ko sipene te no rinoma rinwan da chu ma zualte tangin le ma te rinoma pega road pelatanan borluta defender on he chok thok bai teten pe touch line alone nai deu leba sana Fabian sanan thoin leng hal road fela edi
Adin petralutuk ma zulte na ron vora sopte tan peka keeper len lo chan him han lo Bernardan try le hal peka Eddie peka ludang chat thei lawa pe Canada lawang wang khop mai sopte le Bernard sopte reset le phot ke bian tetea peka Rotfelan receive benaron da chore halam Bernard halam kalpuya matetea Francis zo Rotfela Rinoma matetea peka nanda phaya duain na shat ni rob siam le na Bernard but change thoe mara cho matete le ring man club Mazultea mateten rombeng le mana Bernard shot Petra keeper save thate ten try le ngala la save Bernard pet down line so in roll chakhom me golok sono puiva nom to pega long ball goal alu tader mai Rotfela pekan long bola pia striker Rotfelan goal alo chantir thei tlat mai aval luwe photo lam ui khom mai badaran ronda chungala tete an sira tlan pui thaviawa avan kat thaya matlai lupuya Bernatan penge folom jok mi hela kan folom mane mo an lama gola lut an lu nu loka attacking na jet men ron tingala gol khung na chan san nei thei do na edia free kick aba petra keeper in nem chuak thale mai a he na chan san nei thei tre pania mate tia puya reset poda bena malama rinwatan receive bena Fabiana mateten pena shret ni ab siam le naya Bernard puya vain roll chae Bernard at luwa mar ju fall at lotlat mai Fabian ron clear Francisa na sota rem lo view angle zim khoma ram sim le na matete na het piela Francis zong me het piel khama teten nunglama lo do le rinaman edia in rola Bernard va petra teolo tok te tan pega in roll cha mani kha Fabian and side out top my play safety matete join Rotela mazulte na rondalu da Bernard vatewa matete a dekhila ai lom tuk mazulte ron borlu thakop me peka clear mind teten bas
pet out saka thako me an manin ring le mana dika te avan la tha em chana kata chana na veng le man tre ba pega Rinoma Matitea Rinoma Edian venga la Francis on reset le pota pega pekan pek tu tram ho sir lama Rinoma defender in va hol tram ma zolte an runda luta peka lo chungnung le tlat benan runda chuaka banat somtea offside lawa titlat mai offside ang lai mai en non le chin lok teang apong chu ni khom le amara chu referee te hi chop le chila thutlong siam ngai ni ba ka linesman anom silowa mukim vekte po hanninga poile mai kha chu tlat offside a kha chu nakina video kan en non le nga offside le side le to po chiang chu trap an lo siam sual te po ni thaya just mena digle dilo chung kina video he en non le do ne am siam liana anda chuk tha som ten na phale phalun en he da puyana da phei kyo mate te ya Francis koi mindful lo manani pega pekan drop mate te Francis tan summer in bin chungan petan tuma hachi lo de uyong khom me benan naya fela Rinoma sotur one block time 45 in pega somte tetea banat rin match lo ti top to ni Rinoma tluwa physio ko lungai tlat mai khele thengem o Rinoma physio ron tlan lu le ta than maya dampui le tura be siang thau chu ve le thei mai do na Rinoma an thau chu ka khel sun zom thengem o khela monom khop maya 1-1 anime ka khel poi mo tak vek ani win match day somni panhina nia top 4 tena an match khatna chewan khel ani wina hian top 4 le bottom 4 ten match khatna chewan khel ni ani free play on le ta chia badan dalu ta te malama tere na siena karpuya cross luya peka Bernard puyan da chuaka mate te in rola mate te ka dikha cho jog ni 58 ka Bernard hera de Edian bon nem khop mai Rinoma polom ta Edian titlo Four4Two in free kick pe dona Four4Two in free kick and pe dona Banata pe tu turnia up wala per lat mai per lo cho sel chu lom khopang khatiang khanin thaje jedin pe to thina peka long ball volun ngal pop mai Rinoma tan tetia nakata foltlat chana san lo ti tlutlan mai a chuai chuan atia team tan tangkai khomai ka tiang ka tete khan ui khopang chu katsila malama kalpui
cross ball mo assist thazet ti theina chance nei don ani baranta long ball mate tena head out a precision chana tunga wa chan man chelo de thrim thime edian dalu dona maro chute mate te len rola 45 in choina banada mate te lo puya na chu sak thako bai Buat fela Fabian là lâu tăng ngặt ngặt ạ tăng lột hình thế à tê tê à sira bên anh đã luôn liền hala tê tê tan asir ta đều lấy cái này pekan chana puya full lo choka puya de cho ni cho peka long ball thon lu le edian ron head chok tha khop mai far sa fa zowa in khela monom khop maya 1-1 ani meka an cho zok na sekena prong kirle doni in khel poi mo takania chaklo te draw lo te poi mo dona chanju khel tori tam don lo top 4 in khelan ni wangin match tin poi mo ni second half khel turin lut khom leta 4-4-2 lamin bulan tran second half khel tran dona first half monom taka gol khat beve lutin amlein he to ka monom khopa second half ko monom chunjom beise yang edia na drop luta te tan ball fing zetan pe luta avate wem bena petrol veleng hal maya 45 fin da chok tha 4-4-2 lapang 48 por trangkai le me somte van ai siam tha khop ma duanga pen da chansero azim te de ulek ba te to intrane out mantlat pega outman ni mo uyom le to ball cross thei trepa pegan silaman peya ball an lo sate te rin rola lo man tre mai ball an batrai nalama ain ti pal de thlat mai jo lo ngai lo mera ki par man cho ve le lawa pega long ball peya Misteran reset le patani chana nena pekan dang na skop mai te peka long ball bada dan head Francis va bun alave peka long ball puya asir tu deu leka bera hedi set lepot beran sir lama chana Fabianan pet suka bernatan kalpui dona mara jun andang mantlat Precious anaron traya rembak lawan cungin hedian choplut zeu tetea ava uyom ve bena hedi
Barnat anti tuslat mai in liam an lom vela fi zuene boy pui mega tho cho vele thei mai cho lo in liam ani kelchin zom vele thei don lo Barnata free kick second ball oma avan lom ther ve di na ti goal teu benga benain ring le mala like pekan long ball petrakop mai febian dale le ngala Banatan sira ball sem thavioga Rinoma Fabian Tete Rinoma le Fabian te Pega pet chuak tur somten chil mana Rinoma Somtea Tran pui tha cho na ve ngar ngara Edian malama pek tur tha mu Tlem te na lo pong man ni wiom lutuk pekan von arun vor chalutok benan head sok thariawa bena hei jok ni cho khatiang khat chan san ya poimia lo try ve pom mai do ke bian sira te te ikel thoko mai o chana ruột felatan an pea ediro involve manani maradan malama kalpui thavio mai antitlua amro fole lo omlo ni antitlu ka ti kha atlu pon mai thei fall silovin pekan ronda chuatum line an vat ti boi mana adung in ronda chuak chi lo dewa tete le rino mata in be ngara rino man malama pe na huna me tete bogina vat lo le anin check dun anin be tok dun le me rino man thoina transition malama da jiwa chana na het perlea hedian sira ball 40 tan kalpuya sobte sot na chan san ei apet chhan lo ki parin benan lo nem par theya ama bogin avala le mana puya alaya choa puya boka va pelea nong lama ma te ten ngoro in liam anam plat choa atluwa machanti top block choa bai deu ai aya an thak lock don ani game an tran leta yadian malama somte tan puyate ngin gol tha Francis te Fabianan chansan ya bera Eddie 48 mana terpet lutur block Francis and low block somtea em barna da jok apu chuak theya chana navan block thaem pekarun rol thalea malama peya antitlo ma fall advantage sa penia urot fela malama azim chungin pe lui thei tho mai block thale mai
precision corner pe do na pe ka ron tho chu le thei lo min khel ma saka ke tin na kha ana chun zom do na mo ka tia Francis Benanda chuang hala Francis a pet man model lek mi o corner and deliver chelo dongin Rinamar ball khoila in edi avain roll tha somte le puya te hain chungat ngan me puya ka ti cho zo ka ni rem puya ron lu ta rem puya la ya somte tan somte an san ei avat lo me an ven lo ka ra pe da edian second ball atan edian goal nal zet mayaron khunga kanin mar shuaina goal aron thun lal le mai somte khanin goal shot thei tur khanin ama khan ain siam fu me maya an team in mang tangkai edian finishing toy zet mayaron nei boxia player in liaman oma o pick up ani me le mai ani hi akena chuak pon mai the physio tlan luta an boi pui le photanga ang khel chun zom thei lo sela peka ang khel chun zom thei don lo me peka ang clear thaviawa puya ron tan thaviawa no panina lo dang thei tlat maya edia ai ron rol tha ko mai edia benan clear muni ma da chuang alvat rina manon het le ngala puya silma puya cho ta na lai deu leka for trula min ne tek le hala cho chana rinama chana barnata na vat chua out man lat uyom le mai peka long ball thazen mai runda edian ahera pekan vorlun le hal pop precision receive nuwa first hazet mai pasoi le thelo ruat felan aron try a sir satani avo yome mara chu anangal klat kaban promi o akere ka jog ni mele visual lu ngai lovin thocho vele theya kelchin zom vele theilon lo mai ground ball in pia benan editan anti sol treban mon hima anda cho vele man lawani pekan malwa pek turon melwang wang ma ati bum zo kani na rinwa pia chanan pele phot rinoma mana dawain rol leo anin lai sonin anin mel nautlat mai tran le to khian ka tiang kha thin rim te hi om theya kan thin rim da hi in zoom thei luka tham lo ani po kudin thla ke ma thleng lo wa an mo thlak to pe ka po man mo ko mai long ball rum pe so pen head chuang ngala pe ka po kin chang le pe kan long ball da le
Barnatan head Buyan line da phaya cho tan Francis Rodfield an titlu folom tlat maile goal ball haya alom khopang le pe kana pe dona wal khu siam thui khop maya angle tlem te chawma azimani kha keeper nam chuak thei lo mai va tham corner pe chun zom dona pe thani amaro chu soyang khanin angle te maya cho corner pe dona pe session lo mate tener da lun hal barna ta ron chuo pui thalo to barna counter te kom theiron ava petre keeper save thabok 4-4-2 le main corner pe done barna tan shot khop ma benan lo save thaboka edi pega vorlu thuda ball thaza me Francis and Rodfield up ya ball I'm pendal avan nuk na lem istara hello cho jog ni mate te ya pe ya alai deu lega edi mate ten dang tha beka in rola somten fight dun sakop mai beka cho edi anavat chu ngat ngara rinawa preset level beka rinawa Francis Chana Tetele Rodfield and ball and try Rodfield hello fall paltan mai tete head to Warna long ball Somtetan and pia somtenan head man shama and head hoi te shama Tepen tekan workshop view maya so marban ta hi sang riwa lo het mantra ta ate te man mo khom maya pek tur free ro lang mai lo en mark thang ring khom maya antai driwa chu bai ball lost truck banatan clear ball mun hima da chu pop to mai kun tam to lo ti sherenga Egan anaya Francis and Pipoda cho boom chakop mai awat we man peka long ball Fabian and head shook thariyo mai barna ta vain roll tram chana na blocka 4-4-2 din mun athara wangin hunan mang thiam riu me ake khai kanga maro chu referee nam holo tlat athoka Rodfield soptea pekan chang khiu ma anin fall lo ti wheel tu peka 4-4-2 free kick barnata ava pe tre teulu tu pekan long ball rom pe na thei khop mai
hun tam to lo ti ria chu wangin goal an sipur su turin long ball ron thon lut mia to ni fo lo wang ve chana ti tutlat hun tam to lo wa KZFA nan sipur su naram chang an mulau maya equalizer goal mutheng emo po anin veng na sa khome box sa khon ko pet chelo avau yom rom siam nan lo nem chuak thei tlat mai Francis man mo tang chong hala ma te ne pe du na thoi le ngal ma te pom man mo win pe hala 4-4-2 lamin an sipur an ma shoi na veng hum chin zom thei zel lo maya puna top ta KZFA ten wheel tuk pe kapo ui takani defender changkai takha ni sia he khoi thak le mai marjo le pe ka tha taka khelna tur chan san nei zel don a chak jok tek lom pui ma chiti rolin chak lo te ui pui khop mai ma hu nei ngani video milo en puya top thleng milo en sakawangin kan lom hle mai hundanga anin ton le chau kan bai se an khele tura du sakna samber kan hlan ve ne second match khele tu top 4 KZFA under 14 le 4-4-2 ten ni chon category dang ten tu na hian hei in tlarmeka ground an lut trek to ni khel munom tak ani le nge kan be se ya